chips no mwakati wa maliu alatu isao kuute wanze ilatu tembete wene wisikana kuseuvya na kuta chips ni wea umundi va mutongo itivingwa atani wa mukamba ndini wa kilungu cha wea ni wea tuweza tuiseuvya na kuta chips nye nita wa Steven Mwema tuku atene kuma yu mbaka muthia na oyu na mbothi usi wa maliu tuweza nevo na yu mwendo musese tuivande ni valangu utavasenekenda usethia ni tuaseuvya chips siya isi ya ondu na muise wawea iwe sawa kumutani utembete watindana nesa yu tuyambe yei kainoka nenda mbombuli sindo kainoka kwata nundu ni kwata keselia kayiko kanona wikwata na laisi kunangito peka wata ukwata nesa no ikusia so kedata tuketa ka chips kata chips kata so ni kwata na kukusia na kaisa kutema iwe yona wako sobe chips wambendi kwa chips na mbiye 2018 yes pema uya maingi pe kutangasi pe kudosha ngali pesa nisiki betokanya nicha kulecha kugusi ise uyono wa kuseo be chips na te uyongi uyo wa chips na wendi nondo na usa kuye nondo kitu chambe niwe taembesa kwa mituki kitu cha keli ni fast food with the hand mena patana uo na ndukoma na ndwikala na with ya we muthim muno ni wabe ando meta was liquid yes maisa chips muno makasoma mama kumeza meya customer sako muno si dia si sleeping sisi aka muno yes akama ukuweba akakuona maisa chips akaku timu no lakini akama muika ni maisa chips na siana yes na ila wambisi uyoye wambisi na pesa siana uyona ambisi na ngili 30 yes kwani kwa weza hana zingi muno maiko ye kwa ravie uyo no yambe ye kana twambeta kukasimula senda kana uyo no yambe ye pe mundu woni ita chips wende we kana wambia ngi ya experience umisiba be my cousin weke ita we ya na nona ko mangiwa nake na nona wina kindu nona uyo museo yes na ila wambe yai uyo no somewa ayo wewe kusomea ukitaka kusisia na itakuwa na experience na itakuwa na capital no yambia ko uyu kaini nambio mano utila malui nona kalepinda na tangisa kwethia no nambio yako tomo mwayu mwana yambia ya wako yeah itakuwa na pesa yes okay yeah na kwa ravie wende ka chao na chao uyo wenda uketha wina iko ya mzambeba iko ya ngazi ya makaa nyendumia ya makaa haya nipenda kawoma ni kalake wiki ya chips bomia iko keki yavo kalake da katangira tulima iye kaka kiyo ngela usi ya ndwa display chips yes kaino kawe ka kuwa kana ka kusobe kaindiko kitakuwa yeah kadowa ngilie 10 ilobi kaino kake ko kangilie 10 kainde kuke ko kangilie 10 kwana ukata sana katumia stima ukata sana chips ndeni aiye usewa kono katumia stima ko weke chips chagu bau kikala sasa onde kikirio kaino kati tulapa kawaida tulapa chuma nikatumia stima katumia stima no na kana globe yes ina katumia stima ngilie 10 ngilie 10 tuna yitu wase tuna yiko tuna wakita kadioma kawoma okay chips warmer peto view na peka machine kange kevaya no kalawo tila amalu kala no na kayeko kalawo press ya amalu makatilanga yes isuno sindo speke kila wenda isuno sindo sida sienda pesa mbinge edha waambia na ngili kati mkembe aiye kaibesa mbinge yes kama sana kama ngili tandatu yes ko kila kimbesa mbinge mwana kawoma na iko dia yes iko kwani ko yuma iko yuma ngili miongweli ngili miongweli niko dia yisio nondo ndene ni dia sabudu na yumba ukethia wikite makabu ndene ni makabu no save kanesa okay yes nando mambe ya uya muno ni methame na uya wai no kana mbe uya bani kie bale ku ka mundu experience yaku ya uya mbe yo uya yambe uya nyindi ambe yai nje na uyo sio methia na uyo nondo
nene saki kana ina ilo thukuma na naina mwikio kana ninguza nina customers. Yes. Na ibinda benuli kana wate chips yana kana wate andu mena. Ibinda yambe twambie chips bila kwa visiting. Kwanyo? Kwa visiting. Visiting ya school. Na kwa hiyo ya muno ibinda neyu. Kwa wila ndo mama nyeni na chips. Ni mokio kwa wingi na itwate lambe na tendo ile. Ndo ile sa chips. Ndo ile sa chips. Mwana wambe. Yes. Papi kabanduke dia uyo no akuno wambe no ende no yani no kabina wese dia yuno kwa no to nyobini. Aye baiswa no mwana ngwa wina binya. Ndo chips kisa wao kila mudana. Yes. Kwa mudana te za chips jana. Kwa mudana inde sao chips yo o muno. Ndio tabio siana lakini ndala ndo kana kimakunia. Yes. Kwa tutabe ndo kana kimakunia. Kwa mudana ndo saa ndo taita tu. Ndo itatu. Si ai chips kana si makunia malu. Yes. Sindo isi ya kusovya chips. Nene sebe malu. Peke ndo kingi kisoba peke ndo kingi utumia kusovya chips. Aye peke ndo kingi. Atio tomani twiki ya tomato sauce na twiki ya ndulu. Ndulu? Yes. Na ukwani hii chips ndo uza wakasena chao? Pai maucha. Sorry, pe maucha. Yes. Aya, yupe story noni uyae. Chips imwe siya kumutani tusovya na motama transform. Yes. Motama transform muma. Nini unaanza ayo lo adia akomia transformer. Nini hapo nini si transformer. Lakini ndona usuti ote ndo kawaida. Ndona ndo mede ama ikengana. Tondole na mbiye kuwa chips. Nyetumia mutala makuwa. Mutawa madis. Aye, njaa uga mutama transformer. Ngita uga na maiwa lakini njaa mona njaa uga namo. Yes. We chips we pe ando we se dia meta mutura ana sindo ke botoka no kamuoya wanda ya wani we sa chips ni sa muno yeah aya na yuku melo ambe we ya we tayo wa kupendo kitata tayo wa no pendo kitemo no nunla na ambe ye kuwa chips ninso mede tio siana no mede siana nanga wa kitheka nangaka yue oye kitheka kutumire mbeza sia chips mbona nije mwana biashara nene inge ya kota malu kuta kitungu. Yes. Uyono wa kuteza sio kwa kitheka. Yes. Oye kitheka chana. Ninae komo wa kitheka. Yes. Na family no ende nesa. Family ende nesa. Kebeti na siana on them sawa. On the nyaseo. Yes. Na no kwezothia na uyo. Na ilo thia na uyo. Yes. Oh, yes. Na kaisi ndo isu pe project inge kukase kendo ki kana itase ki thayo waku yuwa kila muthenya pe mundu na interview ambe yawe ai mumusu muno atambite kwa mbewezu mundu ndai na wea ai size cia 30 lakini ona yuwa ona kaya akendo angili tatu no wea kwa muthenya oyuki mwene thayo waku penduke tata thayo waku pendukite ou kwa senuo twaisa onai nondo tutambie wiyo paithina ngila tambie isi wiyo yo ni maundu ni mavindukie nondo yo chips kimbesa nondo kwa muthenya no wali toto mandu kwa tambesa na mo andu aka ne bada muno na chips kwa wona machiona mana manane na mateva ngiti no mawa kwa muthenya mo la musiopio no musiopio taja kwa muthenya mo no musiopio ngili taitano yes aya na katwa ngili sitano wese da waita wana Waita with the wingilile. Yes. Yani with the muthia mwe with la ndokoza to 50,000 profit. Nini the anambesa. Yes. Nikulie. Yes. No ne kole kuya ngoka kuto kasoba zimalu ndiko yatawena kini. Veke ndo lakini tukamboko la ku. Tukamboko la ku. Mbaika la ngoku. Yes. Na yula usobyo ela wabingu yoyo. Pia ndo ange matesa ya mako na uyo no kusobyo chips matesa chips. Yes. Kwa manage hata kulika wese thia no ta na be competition. Kila neki ni kwitha mbe malu wasua ukamba mathambia makathia nesa na watilanga withambia ingi maithia kindola kingi ni kutumia mauta na mauta ndo ilo tumia kwa wingi kwa muno wale kala wibindwa ni mauta ni hata maungwa ni wale to masunga ukaumia ukaumia kasunga na asuma kwa ubia mama maikuwa makita awela pio yes makangala na ndine wa chips makatela pio yes no yiki yangi fresh wako mana customer muthuku ida na thina wako mana customer muthuku muthenya customer ni kuma ndasio ondhuku kwa tueleze beki watu
Customer hii imani sio kazi kamba kuya chips cha kumana weke yake nini muno weke yake nini uni kina bani kiwa kingi na uimu yai tondo maluna mabandi mawutene mabandi nicho kitumi aimbia aiye kiucha kwekana nacho na ndimu ya wenda kuongelwa banye ndimu ongela na we aimbia ni wabongela no to kwatia nini nako yes ana biashara muno mambe ya kuongela mathoa ma sindu ila sindu siambata na sia thea maikwa mobu no sao these ila biashara wekati ila sindu sia thea no sao these ila sindu sia thea ai to thea sia ndu ndo ao kwikia umwikile ndo twaile kwita tuyikia ukitha no wao sia yana no yumundu kwenda kwambia wa chips kitu chambe uya aile kwamba kwitha windini wa ngoo yake ata akamba witikila akamba kwandikwa mbe ambo suya malu ewe undu malu methe amena binya wingithite nikenda ngoo yake nindi amba kwandikwa lakini ninaenda kwa my cousin yusu nenda o mutethesia yes nundu wake bethe avela ya mwingi yes so ali to kama kwandikwa alafu ile kwamba kuandikwa nikenda again experience akamba malambe undu mali masuwa wa akamba mwikile wa undu chips wa uwa wiki ya matha undu pakia akamba malambe ku chips yes undu ku chips ku sense kana yuko atweleze ku technique nitwa siwa malu yuto ndeno siwa malu yes kwa atweleze process hizo tu mo siwa malu tweleze kana to mo siwa malu kwamba madhambia na twa madhambia tuimatilanga atwa matilanga kutilanga kile peka machine tutumia machine tukamba tukatilanga atwa tilanga pe kasungi ka usunge kibu nikana usidi ya wiki ya mautani ni manyau yes alafu kuma wiki ya mautani wiki ya wili ile iko mambi yako thauka indi mathauka indi wiki ya chips chaku kikuona tika nini kuma nata ni chapi nikitani ya brown yes Twimina hii? Yeah. Mudana wa kila mudana, yani activities ya kila mudana sila hivyo nada. Mpaka kumelo kwa muka mpaka kila suwe ikadoi. Kwa muka kekata no kekata ndino wa uyo mpaka ila suwe kubo. Na muka kwa jai. Yuka ngambo tuta. Na mino tuta ndibanga. Na ndiambi yosuwa malu. Na mino suwa malu. Ndikia iko. Na customer yambi ya kuka. Yes, na kwambia kuitea. Yes. Twimina hii? Mudia ukewa ume wetu na kula kwa serikali ta mutandithia utona kunya wetu na yo kwa serikali tani mutandithia ndini wa serikali no tunakulia matu fund na mbesa nikana usithi at least we are wela isangi nikana usithi ya kuenda kwa siendo babinda ngini sithi ya sidinya na pili ana changamoto cia mbesa lakini makatwa sisi nadhani ma loans kita tuwa bandu beka ba yes mo vya muno ndona na Mutongo TV yes kilungu ni kicha uya ni uya okay naindi mwana musese ni kilungu cha uya ni uya va Mutongo TV ngwatano ya mukamba wena kwa Steven mama netu asiwa malu netu mine yaende kuwa chips nigenda twakia tusiogethia ba studio tuna mutaalamu tuna nesie mondo mavya sala twethiana